Kakoba division neturwamu abantu barukurenga emitwaro 5, 15, 519 aha abantu emitwaro 19, 15, 13 abambarra municipality kuregerera ha reporta ya Uganda Bureau of Statistics eyo mwaka 2014. Akatare akarukorerwamu abantu barukurenga 10 abarukugurizamo ebyo kurya ebibisi otireho no kugurizamo ebitekere omu hoteli n'obwenjure takakanyire ebyo buyonjo nebicuburamo. Nibamuya 13 za security waza kuzibazamu omwaka nazo ne sente nyingi munonga kanse garuke mu ya 14 nkeza trading license waza kuzibazamu omwaka nazo ne sente nyingi munonga bagaruka bashashura rent iba kupangisa waza kuzibazamu munonga ngambira omuntu aina business nkeyo ngaba wa hoteli omutwaro gumane check nabana gaininga ki. Omwoga gwo kuyoora Kasasiro omukataraka n'emyanya yona Mbarara gukakwasibwa ekitongore kya Home Clean Uganda Limited ekyaheza wiiki 2 kirukushashuza buroine Kasasiro kuruga ha 15 kuza higuru konka omuringo ogwo abaturage n'abeebembezi bariyo no bagupinga. It is a policy eri kuruga higuru from the parliament kandi ekindi tituri mu politics nagira ngo mu kulembeze twaturi ku cleaning tituletenga muturi kurondo bururu aboka buryo muwe naine kuba muyonjo mu makageye na harakorera tukenda muturebe babana babasa gukora konka tine mutemo gono kubagizire kugira ngo bagutemere umuntu ashashure abatire kushashura sentence umukwichiriza. Omurikiiko orwetabirwamu abashuubuzi ba Kakoba na n'abarukujunanizibwa kurundana Kasasiro babagambire kabukunyice aha nshonga ya Kasasiro. Zefananiye cyaba kube batakwenda kukikiza baremerizo rukiiko bize bagaruki ati yombuzo so mutakagira ubwoba kiri twenda kuturugunya twenda twatanse nimwe twetaga twekegerezani n'abeshengereza umbata bakuza omukanso mukoti abutiriyo nstombe home kinkwera kora muntu wa Kakoba n'abeshengereza mu nyamba. Abati ni musima orukure by'amagara ahabwa Kakoba division atungira kireka gumere akugaruka mu bibuzo by'abataka akushashora Kasasiro ekireteire yaahunga ekinte cyo batabwire abasigazi bakagira mu Kasasiro bankara bagamba wajya musiza stagist waza kujereka ati ngiyo makama ngiyo makama wabo hamwe cyo wabona ate mwana aba twatiyonza kwerwa nonkitwa bitocha bakora umwana abati wakusyayo sekateko gitu yatunga yagenda yatsigira abize kutunya hati uranyuma yacho twaza kushwata tananga na kubuso arangarike ahibijire kuhendera urukiiko rwirishe butaka nubwo abeebembezi barukwiciriza ngo hine nshobe bakozere eyo kubasa kuremese hurro yo kuyoora Kasasiro ubwo barukushashuza abantu tungiremo buzibu kurebeka ngo tukatunga directive ya ministry ningani policy ngo town zone zikuzo mu city gabeji tuine kugirekura tukahereza private partnership. Amakuraga gasha kwa Harrison Kagure.